Mame wayim madbasensya junam la junam. Amen. Gajing sudra igandan marabo rengga dati. Rengga patiru. Don iniam. Try Nakwa Bantre Hapo Pasokan Jano Kung Urinium SABS Ilum Lam Saudong Jogi Sister Aitimon Lamin Ban Ai Jiguble Nauble Nagajinga E Uble La Pahalo Jogi Sister Ban Hagatagpo Sister Kala On Ya Ude Uke It's a Duwalang Brother Sister Ban Pan nagajinga kalau jadi sister nagajintrai jangka atagapor kanale shaktimat bantrai yakam changublai hapoga renium SABS ublai sagako kendo yaka bad ublai uladon naga patka ban ai jaga yaga jinga Ikuwa pan long badu blain pan yaga jing aye halor jangka bad kekdo yaga jing trai jangka apa kebersawan jangka blain inside ya Sister Aitimon yaga kati Cikme hakede ukwa bek tuai minta sebab kasih batoma ikam jumji kumba dulu mabasini badbadala kishoy andre pelajin abasio Utra Toragat Patim Reng Katatiru Ublai Bulan Borbar Kerkoya Pikam Tapi Sister Aitimon Altimpa Patukun Patiman Sebok Kuat Tomonto Ginyok Pakikot Jokek Tapi Shimtan Barsha Star Sau Dekat ba kita disembah joket din ruai gini gawe gini ruai apa don berjusu ya no ginting apa jusu dan kapan ni to ini ruai lang ya tak saat buka program depan nak bertahan le Burom Aitimon Shwa bagi saya sesem bahkan saat kan mau juga kublai sibuk
บาบุญคุณวันสิบคุณหาเต็มคุปาวัดคุณวัดมุสลิมวัดคุณอาเมนdan ya roh Yesus Kristus terus syong snap puji temenah terus insa lik pamja shwa hapan da kedang kumal pangkriat kakimi kepai seser gede kesiji kimen bangi nyembang ha hadu pin sayo kinong grad pin sayo kinong syat pin sayo kinong ruai kopero Ringkan buat sister, buat father. Mungkin aku sister deh. Thank you very much for their support, their encouragement, and the prayer that they have offered for Sister Aitimon. May God bless all your family members. Once again, congratulations to Sister Aitimon. May God bless you in your religious life. God bless you. Burom tak orang masuk ke yang cucun dulu. Sementara program berikut kita berikan ke kini program ini satu menasib mata kacang barang senang buat kau. Nah ini nak lihat boleh orang kita belajar yang bilang cerut ini. Belajar kita, rak kita, nanti bilang apa kena bilang apa. Nanti waktu itu belajar kita berair. Bikin dia kenal atas nanti berair. Aku belajar bukan yang baru. Belum